Саламатсыздар, урматтуу агай-жекелер, кымбаттуу коноктор, чакырылган меймандар. Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы, ошмунун билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, биздин зоология, экология жана биоинженерия кафедрасынын доценти Айдаралиев Нигерназар Калбиевичтин 75 жылдык салтанаттуу юбилейине байланышкан иш-чарага куш келипсиздер. Факультеттин атынан, институттун атынан, биздин калың жамааттын атынан мен сиздерге ыраазычылык билдирип кетем. Анда эмесе сиздердин уруксатыңыздар менен юбилярды ушул жакка сахнага чакырып алсам. Келиңиз. Урматтуу айжекелер, коноктор, анда эмесе биз азыр аталып кеткен биздин ардактуу агайыбыз Игназар агайдын юбилейин ачык деп жарыялайм. Жана агайдын өмүр жолуна, илимий педагогикалык жолуна арналган видео тасманы сиздердин көңүлүңөрдө турабыз. Өзü bilim alan mekteple onun pioner Ulaşat Eylül'ün mekteple 1970 yılı Oşma Mektebi Pedagogikалық Институтының биология факультетіне тапшырып, 1972-1975 жылдары аталған оқу жайда білім алған. Студенттік жылдарынан тартып эле илимге кызыгуусу күчтүү болуп, студенттик илимий конференцияларга активдүү катышып, биология илимине колунун угушун тереңдеткен. Еңбек жолун Ошмо мектептик педагогикалык институтунун биология факультетинин зоология кафедрасына окутуучу болуп баштаган. 1978 жылы, 1981 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин экология кафедрасына күндүзгү аспирантурада окуп, илимий изилдөөлөр менен алектенген. Айдаралиев Нигерназар Калбиевич илим менен эл агартуу ортосунда өз жолун тандап, өтөлгөн жаш муздарды окутууга жана тарбиялоого арнаган көрүнүктүү педагог. Нигерназар Калбиевич окуган тайпа бизден 2 жаш, 3 жаш улуулары, бирок булар аңгыран мээне окуган экен, чоң жаштагы балдар көп. Анан кийин ошондой ак жүзлүү, метенчи, бирок өтө сүрдүү биздин атамандар. Анан ушулар агайга атаман деп коет. Келебиз. Бардык жактан үлгү көрсөттү. Бизге камкорлук көрсөттү. Бирок ошол мезгилде бизге катааларын алдырды. Bir günü var, koyuyorlar, ошол чакырдылар. Бизге каршы ошол менен жатаканада кетип, саат 10 эле. Ушул бир болсо ушул орунга жарайт деп, аяктан жарайт деп. Бирок акчаны аласыздар, мына биздин майракта жок. Бир жерде барак бересиздер. Анан onu күзгүлөргө жок деп кайралат. Бок берет. Бирок ошол чыкканда албакчасынан жашмында. Анан ошол көчүгө барбай, мына мен ушундай чоң жаштагы балдар, чоң ата, мен түшүндүм деп анан
bana o sözünü sıradan diyelim. Akdeniz, dağılmak akdeniz. Biz fakültetlerde varalım. Hayırlıya varsak, üçüncü bir taşıyacağız. Çok dedim, ben bana bir kamportuk, benzer, hamur. O sırada diyorum. Aram diye, o sırada mesela madalya masrafı işlerdi. Spor masrafı işlerdi. Memleketin o sırada dayanı bir geçiş. Bizim o sırada boş muhabbetin pedagogların bizimle kalktı. Tüm altın SSR yapıyoruz. Yani o sırada her türlü telefonu göster. Ve daim sonuçta tüm bölgesine yapıyoruz. O sırada yaptığı biz zaten Kandan belediye sporcu, sportluk belediye sporcuları, diye madalya masrafı dışarıda belediye sporcular, biz birinci sorumlu hazırladık. O sırada için bir tutarsa, bir de sıra kare oldu. SSR'de. O sırada SSR'de ben ağırlıklı devlet siyaması son devletler tanıyız. Ben o sırada büyük okulan, Hakk'a izleyiciler ederler. Şunu gördük. Devletler kalmış işte, Nekeli konversiyonu gerekiyor. Adamlarla kanday, yakın ne böyle gerekiyor. Aracı yerlerle orman bölgeye olsa, adamlarla hangi taşlıkları verebilir, siyahlı ulu hasiyetleri, bunlar için ağabeyler biliyorlar. Özü buday, içine gel, aracı araştırayım, bol şurada. Çok kıstasları vardı da, bu daim kanalını yerinde kalıyorsun. Zaten ağzında yaşamaya ondan sonra bunlar okulu tüttüklerinde Ege'de kalmış, bu da yeni duyulmuş. Sonra da Orsa Kılıçları'nın bağlarsın. Abi bunlara başarı için evde okul yayla bu kişinin alınmaz. Çoğuydu. Bu da Anın ömür yolu yılına bağlı olsun ömür bayanımız. Ahakta çocukla birlikten, yol kesinlikten canavından yuvasının ömrü olup sanarak. Aspiraturada okut yılın mezgilinde Narın Daryası'nın ekologiyalığa bağlı süzülü bağlıktalan manevi bir yol bolu karşıdan. Kamerada gençlerin kuruluşun ekologiyalıq şarttan негізі бойынша жүргізілген işlerге қосқан салымы аң ilmi дәрежесінің жоғары екендігін көрсетеді. 1978 жылы Osman Bey Üniversitesi'nin biyoloji fakültesine ben de sol biyoloji ve kimya mühendisliğinde okula tapşırıp жатқанымда ағайдың бірінші жылы Мұртаға психология факультетінің сол бірінші қабатында ағай бізге бір ай биология предметі бойынша бізге сол абитуриенттерді жоғарғы оқу жүйелерінде бойынша курста оқытқан. Мен ағайды ошол күннен баштап жақсы танимын, жақсы білемін. Андан кейін ағай бізге студент кезде ағай бізді оқытты. Андан кейін кесіптеш болдық. Ағай менен birgelikte көп кеңештерин алдык. Айрыкча биз эмгектенип жүргөн убакта жаш окуучулар клубу түзүлгөн. Мына ошондо ағай менен биз чогуу илимий издөө иштеринде бирге эмгектенгенбиз. Бул биология факультетинде ағай өзүнүн иш жолун, эмгек тажрыйбасын окуучулуктан, окуучулуктан, кафедра башчылыктан күндүзгү жана сырттан боюнча деканын орун басары кызматтарын аркылуу өткөн. Ағайдын бир өзгөчө жактары жөнөкөй, адамгерчиликтүү, адамдын көңүлүн орунтпаган, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, убакыт учкан куш ағай азыр 75 жашка келип калды. Ағайдын кутман турагын куштуктар окуучусу катары таазим этип, ыраазычылыгын билдирип, ағайга үлкен кеңес болуп, мүмкүнчүлүктөн 1979-1982 жылдары Орта Азиясы чарбасы Эмгектөө дипломдорун тапшырмасы боюнча белгилүү окумуштуу профессор Токтошовдун жетекчилиги астында Нарын дарыясынын ортоңку аймактагы экологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча дайындалган илимий отчет 1983 жылы
Taşkent şahırындагы Орто Азия суу чарбасы институтунда талкууланып, жогорку баага ээ болгон. Бирок анын өмүрүндөгү башка баардык илимдер да кийинки болгон ага күн тармагы болуп калды. Ал өзүнүн билим интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүн жаштарды окутууга жана тарбиялоого багыттады. Университетте 10 жылдар бою окутуучу, кафедра башчысы, декандын окуу иштери боюнча орун башары, сырттан окуу бөлүмүнүн башчысы сыяктуу жогорку кызматтарды аркылап миңдеген студенттердин билим алышына жана алис катар калыптанышына зор салым кошту. Анын эмгегинин баалоого илимий ийгиликтер менен гана чектелбестен тарбиялап өстүргөн шакирттери аркылуу да өлчөнөт. Айдаралиев Егенназаров Калбиевич Ош мамлекеттик университетинде профессор Кулназаров менен биргеликте табият түштүк Европарктын түзүүгө активдүү катышкан. Ошондой эле Чыңгызаев Батырдын түштүк Кыргызстандагы координатору катары үзүлгүп иш жүргүзүп келет. Университеттин ардагерлер кеңешинин активдүү мүчөсү катарында коомдук иштерге тынымсыз катышып келет. Bilim öğretmenleri, bölgelikte palavrusu verirler, çıldırılan kızlarlar, meslektaşım, o şurada içinde alıyor, biyolog, kimlik, daha başka muhabbetleri faydalı gördü. Azı faydalarına göre suyu görsek, ağayda sıradan muhabbetleri, hadisleri çok olur. Bu çok Egemenlerden en olan kurması meclislerinde bizden Cumhurbaşkanı tarafı, Asabola Kendisi'nin tarafı, Egemenler Masul'da Avrupa'dan uzak gençli yıllarda falan gerek. Bu da nasılsa 80-90 yıllık çoğu üniversitede direkt vardı. Bir biliyorsunuz ballarına, devlerine en solu amaçlı kalayım. Egemenler tüzdürgen, bolgan dersinlerken jönökörgü. Dostum usul kapatmadan yazma, sağa en solu amaçlı. Bizden jol. Aydaralиев Egemenler Kalbisi'nden ben 1989 yılı birinci kursda okular topşırandan beri tanıştım. Ağayının çoğu düzenleşken olması karı, doktorlar bilimli ekspedisiyalarına çok oldu. Ağay sonundan şu gün geçen bizden çoğu uçularla özünün akılma saatlerini ayıp, Salvay bizden bir tehlikeliler. Ama bugün böyle ağayımızlar 75 yaşta kovacak, şu 75 yaş jubileyimden kayıtlarından ağaylarımızı kutlayız. Ağaydı özgürce devletleri sıfatlarından biri ağaydı bilimin bilimine ötelemektir. Ağay bizde onun kallazalı yasaklaşmaktan sıvaktırdım. Kerem biliminin bizge azıkta buğunga bir ürünü katarı eseplenmez ve o şunun cilimlerden ağay özünün öte şu onun kallazalı yasaklaşmaktan daha şu bozulmasına kararsan şu mezuniyet bizden bile yaptığın adam katları bizge gösterip gelip bundan kararlarını şu çalışma zeylerde azıcık sanatlı işlerini mesleğe, kompüter teknolojiyanın mesleğe azıcık bundan dolayı izlenmeyen işleri yaptıklarından fazla. O şekilde bizim kaynağı bundan çaykandan kıyımlarında küçük zavur yapılmak için özgürlendiği adam katarına ayrı bir çıkalım. 1975 yılı auditoriyada studentler menен direktordu. İlimanın жүрүмүндө жашап келсе да, билим берүү ишин өзүнүн негизги миссиясы катары кабыл алды. Ошондуктан анын өмүр жолу илимден алыстаган инсан катары эмес, илимди адамдар аркылуу жашаткан агартуучу катары багуу тууралуу Егенназаров Калбиевич кызматчы эмес, кадырлар үчүн жашаган көп өкүлдөрдүн бири. Ал жетекчи катарында, окутуучу катарында, аксакал насаатчы катарында, коомчулук арасында тең урмансыга ээ.
өлкө каарманыбыз Элим Назарбаевдин ата, өмүрү чоң ата, менен туккан дос, маса, черкестер, жан жарман инсан, өз ишинин чебери, жаматтын кадырлуу аксакалы, элдин импортуну эң башкысы жакшырак. Эмсе кайрысы 75 жаш торколук тойлор менен чын жүрөктөн куттуктап, ар өмүрдөгү баардык жакшылыктарды каалайбыз. Баарыбызга баарыбыз. Hurmatly kesipdoshlar, hozir Egnazar agayimizdan ilmiy pedagogikalik ish beruvchiligini ko'p oldingizlar. Hozir sizlar ko'rgandek, mana ушул murunqu OMP hozirgi qo'shimunda 75 yıldan to'liq 50 yılligin şul жерде emligini arnab o'tiradi. O'zimcha bu tarix men agayni jana bizning canlı arşiv deb qo'yaman. Başa aytganda bizim fakultetde qanday o'qiyalar bo'lgan, kimler ishlagan, qachon kelgan, qachon ketgan, qanday saboq bergan, shundan belgisini bardığım şu men agay arqali bilib жүрөм. Sizga dagы uzun ömür qalaymiz, esoqda olыңыз. Анда эмесе кийинки номерде biz Kırım Respublikası'nın emgek singirgen artisti, belgili tökme akın Abdüvalli Akimbekov'un kutlusuna beremiz. Agaydı bardığımız tanıyoruz. Benim unikallığı akın. Assalamu aleyküm kalın yurtun zallağı. Oğlum aman deken bu yerde, konak balgın alıstan bu yerde celi geldim balları. Cengemizde çoğun ayran bugün Osmanlı'da saltanat, Osmanlı'nın bayramı. Alemin akındarını da versek el, ağayını görsek el. Canan altında durgan ekran ayırdım, ağaydın aytıldım abdan bayanlar. Aksakallar baş bolup bu yerden orunduk ağay oldurar. Alar aytıp verdi kalkanın, alemin altı osurda vereyim. Tuğanlar Allah versin cardanın. Balan biçine artılar duralar. Ağayla geldi sunalı. Bayandan bayanım baykal otursam ağay, koyozundan çoğalmaz onunla turbayla. Artıdan elde gelip karadım, bir dağ üstüden paralmaz solundan turbayla. Bu tamaşa kılıp doycatalım, ağayını doy tuğanlar. Benim bir gestekim ustadım, aytanıyım kalimde, aşıradın atandım, yenisi olur turbayla, yenisini mi tuğanlar, yenisi olur turbayla. Alemi Osmanlı'da karacılı, oyçullardım katarın, Türklerin adamzattın karacı, gümüşü olur turbayla. Ağır bekleyen karacı, ağayın geçuvakta tatlattır, yerli ucunun içinde, geçemdeki boylusu memlekinin varlattır. Oşulurdun içinde canını, turdu kanday cereke usul yerden oldular. Cahasının bağırtıp, bu yerde gönlünü caşartıp, halkan emgektin bağrına, ağayla ayavay candan deniptir. Evin aydan ayırdım, ağatay bana karatır. Aftoyda bugün turandım, bana gibireyen caşkada, İskak tepekeri koyuluptur, aynalayın iskakın, çoğ adamdın toyuna, çoğu gelen kalındır, sayravagay gelindir, olmasa başçılar gelir, ayırda bağırdır bölümdür. Eğerde ağay onun olmasa, hazır deputatta bulzanın ağay olup kalmakça. Ağay siz başkaça ağay olduğunda, sandık oldu.
Yeni 75 degen jönemiz, 75'ke gelgence dalay aşıktırsız çoğun deniz. Kambaradanı vurganda, dalay kalayıp katma karacın abim geldi sunğanda. Hazırdan emgettin ağay kılıpsız, bu mahkurana kadimge. Ağızda oşun suğlu bütündey adam zatka buyganda. Emin boş buğda karacın ağayını tuğbandadılar, aksakallar oldular. Bardığından kayıtların, bir çeki baykal oldursan. Ağay, bizge kuda olman ekensiz, kuda olsanız da çoğalayga cüda olman ekensiz. Yoksa bütün kudam derdi ömürdayım, kutlu kaydık bayağı, tutmandım geldi sıydayım. Ağay, anan 75 degende hazır, akınlar avaylap kaldık bulsandı. O sonucun 75'li bulderde, sizge verdi kudayım. Salamat koysun dayım, aman esen cürbüle, ankeni buyak, kadınge, muayni suğunun şağrınan, Abdülazar ağamız birinci bel baş olup, çakçılar gelgen turbaylı, kutlukta bizdi bu yerde, katçılar gelgen turbaylı, ağayını tuğanın dostlarım gelgen turbaylı, adakandı çapkıda durdu kanday bu yerde, ağay koşmanın gelgen turbaylı. Kolunu alıp kalmasın, bundağı bir ölüm bulut balası. Ben olsa atayın ağayını tuğanlar, ağaydan ürgün alçı karacı, kalay çaksılığı var eken, bana bir kitaplı vergende okup çıktım başından. Anandağın gözgöçü, oşolluğu gencerinde, Kırgız'da gitken dayana, Kırgız'da gitken şayana, ayağına taktım hırçı bir geçte, ötü bayıp şamşıbek, özgöçü dostu turbaylı, ahtanıp gittin ağızda, bürok bağaylenen gülçürüp, dalay, ölür postu sıyılattır, al cerde böyle olduzdan dağı caşlar var, kadıralı tuğanı, artıkıptı gimbirlik, alatın edip bir bilet, oşun üçün kaydarım, ustatımdın inisi, ademi çomalaydın kudası, ordolu koştun turgunu, oşkuğunun bulbulu, oşkuğunun toygunu. Kuday dağdan kutkulsun, evi 75'ke gelip siz, 8 rahat basınız, serkenin etin aşağınız, 80'ge çıkar yaşanız. Tohtunun etin aşağınız, ağay 90'lı gözlü yaşanız. Aran 100'ge çıkkan elbette, boşumda Makburan'ın boyunda. 100'ge çıkkan bağlında canınızda da okurcun, top olalım verirsin, ağa kalkanları görürsün. Kıskası tamaşa kılıp yatarım, ağayla tuğanlar ağızdan geldi bu yağı. Kadın gibi işlep şağrından, bolgosu bahtelden geldi çağından. Aksakal ağaylarım oldular, ah dilek aydan bağrından. Kurtluğumuşum canağay, oğuşum kuvanıcımdı tavundan. Hazır. Abdullah ağay, sizge çoğun rahmat. Örtülümde aytkan taşırmağınızды, çıkan ama atkarın hareketler. Yazma. Andemese urmatlı keskeşler, biz keyinki deyimi tutukta sözler götürüyoruz. Birinci sözlü men, rektoratın atından, Naşat'la Canaş'a bizim rektör Kudayberdi Kapıran inşallah gel almaya kaldı. Yok keyinki iş arasında söz gelir. Rektoratın atından Oşu'nun Kestik Birlik Komitetinin töragası, Biyoloji İlimlerinin kandidatı Doçent Sadarov Absamat Ermamovich. Bizim bütürçüyüz, özümüzün bütürçüyü. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чарага катышуучулары.
Урматтуу Эгемназар Калиевич, бүгүнкү сиздин 75 жаш юбилейиңиз кут болсун. Мен дагы учурдан пайдаланып сизге кааларым ден соолукта болуңуз, ушундай өзүңүздүн кайратыңыздан тайбай ушу биздин алдыбызда аксакал агайыбыз, устатыбыз болуп жүрөбүз. Чындап айтканда Эгемназар агай өтө кичинекей, ошо биз университетке келгендеги ойдан агай ошол эле бойдон өзгөрүштөн жүрөт да. Биздин группалаштарыбыздан 20 жылга келгенде агайга кайрадан ошо өзүбүздүн ырасыбызды билдиргенбиз. Себеби агай биз окуп жүргөндө декандын орунбасары эле биздин аябай урматтаган, сыйлаган маркум мерекебиз Булур Каримовдон бир сактап калган да бизде экзаменден. Кантип дегенде Булур Каримов командировкага кетип калгандан кийин агай тез аралык ичинде комиссия уюштуруп экзаменди алып келгенден кийин Булур Каримов кайра экзамен алган десе Эгемназар агай ошондо макул болбой калган. Биз ошондо бир сактап калганбыз. Ушу группалаштардын баарынан дагы рахмат айтам сизге. Анан эми Турайда Капаралевич сиздин кечки сыйыңызга келет, өзү айтты. Ректордун сизге берген мындай куттуктоо бар эле. Урматтуу Эгемназар Калиевич, сизди 75 жаш маарекеңиз менен чын дилибизден куттуктайбыз. Сиздин өмүр жолуңуз Талаптын тармагында берилген сиздин илимге болгон сүйүүнү жана мекемеге кызмат кылууну жакшы үйрөтүп, жаш мундарды окутуп, тарбиялоого арналган көп жылдык күздүн эмгегиңизди, миңдеген студенттерге берген билимиңизди жана насаатыңызды эл арасында терең ыкмак татыктуу. Сиз илим изилдөөлөрдө жана окуу игиликтерди жаратып, экология илимине өнүгүшүнө салам коштуңуз. Ошол эле учурда өз билимиңизди жана тажрыйбаңызды жаштарга үйрөтүүнүн өмүрлүк миссияңызды катары алындап, билим берүү тармагында өзүбүз из калтырдыңыз. Сиздин жөнөкөйлүгүңүз, адамгерчилигиңиз, принциптүүлүгүңүз жана акылмандыгыңыз кесиптештердин, студенттердин жана жалпы коомчулукта ар дайым үлгү болуп келет. Ушул кутман куракта сизге ден соолук, узун өмүр, үй-бүлөлүк бакыт, бала чакаңызды урматтайын көрүп жүрө беришин каалайбыз. Ар дайым кадыр барыңыз артып, аксакалдык акыл насаатыңыз менен элибизге кызмат кыла бериңиз. 75 жаш маарекеңиз кут болсун. Ошонун ректору Кудайберди Капаралевич. Дагы бир неме сизге Ошунун клиникасында сизге бир акысыз дарылоо сертификат тапшырды ректорубуз. Андан кийин өзүңүз Нокерден бул Кошкара табар дагы бир 6 күнгө профсоюздан эс алып келесиз. Ушунун баарын тапшырып коюңуз. Самат агай, сизге чоң рахмат жакшы сөздөрүңүз үчүн, тапшырган жолдомолор үчүн. Сиз ошол биринчи меморандумду бекер айтпапсыз. Көрсө бүгүн моюнга алып атасыз. Эгемназар агай сизди сактап калган экен, болбосо точно 2-3 жылдан күтөт да. Ошондой. Баары тамаша. Бар болуңуздар. Анда эмесе биздин ушул куттуктоо сөздөрдөн улам мен азыр белде өтөйүн. Азыр мына бул түштөнүн мезгилинде Ош шаарынын мэриясынын өкүлдөрү келип, атайын биздин кабинетте агайды куттуктап кетишти, социалдык бөлүмдөн өздөрүнүн белегин беришти. Ошондой эле ал мына Ош технология университетинде бүгүн окумуштуулар кеңеши болуп атыптыр. Ошондуктан сен дагы бизде иштеп кеткенсиң, көп жыл иштегенсиң, эмгегиң бар. Сен тапшырып кой деп Ош технология университетинин белегин мен агайга өз колу менен ушул жерден берип койсом.
Keyinki kutuktolor biz online kutuktolor ötөбүз. Анда эмесе мен сөздү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, өзүбүздүн Ош шаарынан шайланган Аманова Салтанат Абдулдаевнага беребиз. Урматтуу Егемназар Айдаралиевич, сизди бүгүнкү 75 жаш Кутман мааракеңиз менен Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Абдрахмановичтин атынан, аппараттын атынан жана жеке өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздин бир топ жыл Ош мамлекеттик университетине педагогикалык тармактын өнүгүшүнө кошкон салымыңызды өзүңүздүн кесиптештериңиз менен бирге бүтүндөй жетекчилик тарбиялайт. Сиздин тарбиялаган шакирттериңиз, студенттериңиз азыркы учурда Кыргызстандын бул бурчунда ийгиликтүү өз ишин аткарууда. Урматтуу Егемназар Айдаралиевич, сиздин мекенин алдында аткарган педагогикалык ишмердүүлүгүңүздү эске алып, Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Абдрахмановичтин атынан ыраазычылык тарапты берип жиберебиз. Биз ишенебиз, Ош мамлекеттик университетинин жетекчилиги жашы куттуктоолорго айтып бул сыйлыкты тапшырып коюлду. Ал эми бүгүнкү мааракенин катышуучуларынын баардыгына чын жүрөгүбүздөн иштериңерге ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым жамаатыбыздарда дайыма ынтымакчылык, ийгилик, педагогикалык кесиптин оор экенине карабастан туруп, бир топ жыл мамлекетте чоң салым кошуп келе жаткан кесиптештер дагы да ийгиликтерди жаратууңуздарга биз ишенебиз. Бүгүнкү иш-чараны мыкты өткөрүп алууңуздарга тилектешпиз. Ар дайым Кыргызстаныбызда ынтымакчылык, жергибизде тынчтык болсун. Саламатта калыңыздар. Рахмат. Салтанат Абдулдаевнаға біз ыраазычылык билдиребиз. Ош шаарында жайгашкан жогорку окуу жайлары үчүн өлүгүс үчүн өздөрүнүн салымдарын кошо берет деп ишенем. Кийинки сөздү биз Ош шаарынын Ош шаардык кеңешинин депутаты Абдуманапов Медер Арсланбековичке беребиз. Саламатсыздар, урматтуу агай жекелер, урматтуу Егемназар Айдаралиевич, урматтуу агайлар, ажекелер, агайыбыздын жакын саналаштары, туугандары. Агай бүгүн өмүр бою пайгамбарлык кесиптин аркылап ушундай бир ыйык улуу кесиптин натыйжасы менен бүгүн 75 жылдык Кутман курагыңыз юбилейиңизди өткөрүп турасыз. Мен Ош шаардык кеңешинин төрагасы Боетов Болот Талабековичтин атынан, жалпы шаардык кеңештин депутаттарынын атынан бүгүн сиздин ушул мааракеңиз менен куттуктап, сизге ушу жылуу сөздөрүн айтып, кабарды жеткиргени келдим. Кыргыз каадасында, кыргыздын каада салтында 60-тан 70-тен өтөлүп калган нарктуу каадасы сактаган, өзүнүн билимин бирөөлөргө бөлүшкөн, адеп ахлакка, илимге, билимге үндөп, өзүнүн тажрыйбасын бөлүшкөн адамдарды Кутман курагы менен куттуктайт экен да. Мына агай, сиз бүгүн чыныгы Кутман курактын ээси болуп отурат. Агай себеби 40 жылдан ашык убакытты ушул билим берүүгө арнаптыр. Мен ойлойм, сиздин басып өткөн жолуңуз, сиздин ушул жаштар үчүн кылган кызматыңыз мындай баасыз деп эсептейбиз. Ошондуктан агай, сизге бекем ден соолук каалайбыз. Өмүрүңүз узун болсун. Мындан ары дагы миңдеген, жүздөгөн студенттерди, жаштарды тарбиялап, бизге окшогон жаштарга батаңызды берип, жол көрсөтүп, келечекте мыкты Кыргызстандын пайдасына жарай турган адистерди чыгара берет деген чоң үмүттөбүз. Кудай таалам ден соолугуңузду бекем кылсын. 75 жаш Кутман курагыңыз дагы бир жолу куттуу болсун. Мана ошол Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Маматалиев Марлен Абдрахмановичтин ыраазычылык баракчасын тапшырып коюу өтүнүчү аманаты белгиленгенде, ошондуктан агай ушу Кутман курагыңыз менен куттуктап, Жогорку Кеңештин төрагасынын ыраазычылык баракчасын сизге тапшырып коюуга уруксат этиңиз.
Нидер Арсланбекович, sizge чоң рахмат. Мен ойлойм, сиздер менен биз көп байланышып турабыз. Экология байланыштуу, жаратылышты коргоо байланыштуу, Ош шаарынын проблемалары боюнча биз көп каттап турабыз. Кудайым буйрса дагы байланышабыз. Анда эмесе мен кийинки сөздү Ош мамлекеттик педагогикалык университеттин ректору атынан экология кафедрасынын башчысы, биология, химия илимдеринин кандидаты Бадеков Анарбайга сөз беребиз. Бул агай дагы биздин өзүбүздүн факультеттин ардактуу бүтүрүүчүсү. Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу устаттар, урматтуу Абдрашид Кумарович, урматтуу жалпы Ош мамлекеттик университетинин жалпы профессордук окутуучулук жамааты. Мына бүгүн бул факультетте, жалпы университетте чоң майрам. Анткени агайыбыз 50 жыл ашып эмгек кылган Эгем агайыбыздын 75 жылдык юбилейине баарыбыз чогулуп отурабыз. Мен өзүмдүн жеке куттуктоомду айтканга чейин Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору, педагогика илимдеринин доктору профессор Бекмырза Бекболотович Зулоевдин куттуктоо сөзүн окуп берейин. Анан өзүмдүн дагы каалоомду айтайын. Урматтуу Эгемназар Калдыевич, сизди 75 жылдык кутман курагыңыз менен Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жалпы жамаатынын атынан чын ыкластан куттуктайбыз. Сиздин билим берүү тармагына илимге жаш буындарды тарбиялоого кошкон салымыңыз баа жеткис. Көп жылдык үзүлүү эмгегиңиз, кесипкөйлүгүңүз, уюштуруучулук жөндөмүңүз жана бай тажрыйбаңыз аркылуу өлкөбүздүн билим берүү системасынын өнүгүшүнө олуттуу салым кошуп келдиңиз. Сиздин эмгек жолуңуз жаштар үчүн үлгү болуп, көптөгөн шакирттериңиздин ийгиликтерине негиз болуп калды. Сизди ар дайым кесиптештериңиз жана студенттериңиз жогорку урмат сый менен баалашат. Өмүрлүк жолуңуздагы жетишкендиктериңиз, адамгерчилигиңиз, ак ниеттүүлүгүңүз жана эмгекчилигиңиз коомчулук тарабынан жогору бааланып келет. Ушул бааракелүү күнүңүздө сизге чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бактабай, бакубат турмуш жана мындан аркы ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым кадыр батыңыз артып, уул кыздарыңыздын, неберелериңиздин урмат сыйына бөлөнүп, элибиздин сыймыктуу инсандарынын бири болуп жүрө бериңиз. Кутман курак мааракеңиз кут болсун. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору, профессор Бекмырза Бекболотович Зулоев. Урматтуу кесиптештер, урматтуу устаттар, бекерленген устаттар деп айтам. Анткени мен дагы ушул Ош мамлекеттик университетинин студенти катарында 86-жылдан баштап 87-жылдары 92-жылга чейин студент болгон ушул биофакта. Ушул жерде бүт топ агайларыбыз, эжекелерибиз отурат. Ошондуктан мен устаттар деп кайрылганым ошол. Ошолордун катарында Эгем агайыбыз дагы бизди окуткан агайыбыз катарында. Ал кезде баарыңыздар билесиздер, биология адистигинде окуу талап практикалары биринчи кезекте турат. Ар кайсы курстарда ушул түштүктөгү белгилүү коруктарга жакшы жаратылыш боюнча чыгып практикалар өтөп келгенбиз. Мен биринчи курста окуп жүргөнүмдө бүтөөрү жылы жай айында Эгем агайыбыз менен чөгөнгө талап практикасына барганбыз. Агай зоолог катарында, анан суурларга, кашкылактарга, же болбосо башка жаныбарларга, канаттууларга дагы байкоо жүргүзүп, анан агайыбыз бир сейитке коюп, суурду тирүүлөй тутуп алганбыз агай менен. Ошо бирге тирүүлөй тутуп, келип мына 324 аудиторияга алып келип багып атканбыз. Анан кийин Эгем агай эмне кылды билбейм, жете көрүнбөй калды. Анан эми урматтуу кесиптештер, агайыбыз өтө чарчабаган күлүк болчу.
yaş кезегinde bir karasın bir doğdu, ikinci karasın ikinci doğdu, gelin balıklar ağabey kızıgat bolçu. Bir karasın da yanı жерinde ağayımızdı gülü ekendigin öte bağlaydı. Anam bilim berүү системасына ağaydın koşulu salımı çoğun. Men ağaydın studenti bolğanına sыймыктанам. Биздин Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде 10дон ашуун ağaydın окуучулар эмгектенип жүрөт бүгүнкү күндө. Окуу иштери боюнча проректор Райымбек Хамбек Тургунович, биология илимдеринин доктору, алдагы агайыбыздын окуучусу. Мен ушу биология химиянын кафедра башчысы, мен да агайдын окуучусумун. Bir топ кесиптештерибиз азыр келе албай калды, бирок салымдардын жумшады. Жөн-жөнөкү. Агайыбызды күлүп деп бекерден айтпадым. Агайга bir 2-3 сап ыр жазып бере. Gülüktörдүн gülügü Egen Nazar деп. Ошону окуп берейин, урматтуу кесиптештер. Кутман курак кут болсун агай, ден соолукта жүрө берин алга карай, билим берүү тармагына салым кошуп, көп жашаңыз, жакшылыкты көрүп талай. 75 жаш даңктуу берес бийик чоку, максатыңыз болдуго дайым окуу, берекелүү өмүрүңүз узак болсун, үй бүлөгө бакыт менен кубат болсун. Элибиздин ардактуу аксакалы, юбилейге келди мына куттуктап баары, жалпы жамаат турушат, назар, салык назар, гүлүктөрдүн гүлүгү Egen Nazar. Анан жалпы жамаатыбыздын кандидатыбыз, анан ректорубуздун куттуктоолорун тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ошондон кийин дагы биздин факультеттин көйөрманында мамлекеттик аккредитация башка иш-чараларда ушу жан күйүп жетип келип дайым жардам берип жүрөт. Ошондон Анарбай дайым бар болуңуз, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу кесиптештер, азыр өзүбүздүн дагы ардактуу эң сүйүктүү бүтүрүүчүбүз, биздин мурунку кафедра башчыбыз, биздин мурунку деканыбыз, ең негизги биздин мурунку деканыбыз, биздин ардактуу бүтүрүүчү Бектемир Мурзубраевичтин дагы куттуктоо баракчасы келди. Эми мен агайга азыр окуп отурбайм, үйгө барганда шашпай окуп аласыз дедим. Агайга мен тапшырып коеюн. Урматтуу кесиптештер, дагы биз видео куттуктоолорго азыр эми заман ушундай экен. Жана санариптик доорго өткөнбүз. Отурабыз. Академик. Ошоға менен чоғыштығын ушундай мага звонить этти деле бара албай калганыңызга катталды, куттуктоону жибердим, куттуктоосу келдим. Ошого рахмат. Баардыгыңарга ушул болсо. Рахмат. Кийинки куттуктоону мен мына өзүбүздүн бүтүрүүчү, ардактуу бүтүрүүчү азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын атынан Евразиялык экономикалык комиссия энергетика жана инфраструктура боюнча коллегиянын мүчөсү, мурунку экономика министри, экономика илимдеринин доктору, профессор Кожошев Арзбек Орозбековичке сөз беребиз. Урматтуу Игназар Калбиевич, урматтуу кесиптештер, студенттер жана кадырлуу коноктор. Бүгүн биз
билим берүүгө жана коомдук ишке өмүрүн арнаган көрүнүктүү окумуштуу педагог жана насаатчы Эгемназар Калбиевичтин Ардалиевдин марапетинде чогулуп отурабыз. Сиз баскан даңктуу жол азыркы Ош мамлекеттик университети менен тыгыз байланышта. Агай, сиздин 50 жылдык баскан эмгек жолуңуз бул ак эмгектин чыныгы агартуучу тарбиячынын улуу жолу. Устат катары сиздин эмгеги жолуңузда өзгөчө урмат сыйдатат. Кыргызстан үчүн стратегиялык маанилиге ээ болгон Камбарда гидроэлектростанцияларынын экологиялык негиздемелерин даярдоого катышып, профессор Токтосунов менен биргеликте Нарын дарыясынын ортомуктуу агымында масштабтуу экологиялык изилдөөлөрдү жүргүзөбүз. Бул иште өлкөбүздүн гидроэнергетикалык потенциалы өнүктүрүүгө маанилүү илимий базалуу кызмат кылат. Мен урматтаган профессор Эгемназаров менен биргеликте табиат түштүк дендропарктын түзүүгө катышып, жаратылышты коргоо жана биологиялык ар түрлүүлүктү сактоо багытындагы эмгегиге чоң салым беребиз. Менин студенттик күндөрүм сиздин ташты жарган 40-тын кырындагы урамыңызга эске калат. Эгемен Кыргызстандын жаңы жайгасы каптаган 90-жылдары демократиянын элин сиз аркылуу студенттерге белгилеп. Жаштардын алдында туруп, элди улуу бийликтерге жол ачкан эмгеги менен канчалык шагирттердин көкөрөгүн ачып, алга карай келдиңиз. Көптүн катарында ага да шектелдиңиз. Жаш көкөрөктөргө өттү ороттуңуз. Мындай шыктандыруу касиеттериңиз үчүн сизге терең таазим. Биз улуу мундун, ак эмгектин, айылдын, адамгерчиликти бийик туткан мундун ыйык салттарын шагирттериңизге өз заманына ылайык көрүп берген чыныгы агартуучу тарбиячысыз. Бар болуп көп жашаңыз. Ар бир замандын алга сүрүүчү, муну болсун, ошол мундун күрө тамыры, акыл болуп, жол көрсөтө турган өкүлсүз. Урматтуу Эгемназар Калбиевич, бүгүнкү күндө акыл ойго толуп, дараайында мөмөсү толугу, көлөкөсүз саялан болгон артасыз. Сиз баскан жол, улуу устаттын, мекенчил, ак ниет, жаркандыктын жана адамдык бийик сапаттарын жүргүзөт. Эмгегиңизге таазим, Кутман Турар кут болсун. Өзü Azizbek Özbekövич geografiya adistligin бүтүрүүчүсү. Бирок мына ол окуганда, кийин иштегенде, турмушта зоология кафедрасынан чыныгы досторду тапты деп эсептейм. Кулназар Болот агай грамоталык. Анан Эгемназар агай башка кафедра мүчөлөрү менен өтө тыгыз байланышта, жакын достор катары иштеп келишти. Азыркыга чейин жакшы байланышта иштеп жүрүшөт деп эсептейм. Biz Azizbek'in işine iyilik kağılayız. Keyinki onlayn tutuqtooну men Kazakistan'ın Botanika jana Fitointroduksiya institutunun laboratoriya başçısı, biyologiya ilimlerinin kandidatı Professor Nurashev Satbay Vakıtbayevich'e berem. Berilip ketsem, bu insanda bizden fakültetin бүтүрүүчүсү. Урматтуу Ош мамлекеттик университетинин окутуучулары, агайлар, жекелер, студенттер жана менин досторум, бүгүнкү кечке чогулган коноктор, баарыңарга да Алматтан салам. Бүгүнкү кечке ошол урматтуу агайыбыз Эгемназар Калбиев көп жылдардан бери танышпыз. Мен университетте окууга түшкөн болчумун. 90-жылы бүтүп чыкты.
ушундай тойлорду өткөзө берели. Мен ошол Ош мемлекеттик университеттеги конференция болгон кезде чагым учурашып атабыз. Агайыбызга каалабыз ошол эл башчысы ден соолугуңуз мыкты болсун, бекем болсун, үй-бүлөңүзгө бакыт береке болсун, иштериңизге ийгиликтер болсун, уул кыздарыңыздын урматына бөлөнүп сыймыктанып жүрө бериңиз. Сиз окуп аткан шәкірттеріміз, оқушыларымыз бір еле мен емес, шет өлкөлөрдө толып жүрүші, барлығына атынан салам береміз. Дағы да өсіріп, тәрбиелей тұрған шәкірттеріміз көп болсын. Жақсылықта құрылышуға Алла насip етсін дейміз. Сапаға өзі қазақ жігіті, бірақ бізде 5 жыл үшін жерде оқығандықтан үшін қырғызшаны ушу адаби мүнөздө сүйлөйт. Мен кийинки куттуктоо сөзүн анда эмесе Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Кадыралы Артыковго берем. Урматтуу Назар эке, сизди бүгүнкү өтүп жаткан 75 жылдык маареке тобуңуз менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Сиздин Ош мамлекеттик университетинде өткөн 2 жылдык сыймыктуу еңбек жолуңуз, илимге сіңірген еңбегиңиз жана жетекчилик кадыр-бактыңыз өзгөчө урмат сыйга татыктуу. Сизге бекем ден соолук, бакубат карылык жана үй-бүлөлүк бакыт каалайм. Сизден билим алышкан шакирттериңиздин сыймыктуу устаты, жакындарыңыздын күнөөңүздүн тиреги дайыма төзүмдүү болуп, узак өмүр сүрүшүңүзгө тилектешмин. Дагы бир жолу мааракеттерибиз кут болсун деп урматым менен кеңес катырабыз. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе мен кийинки онлайн куттуктоону мен бир өзүбүздүн бир өзгөчө адамдарга, өзүбүздүн агайларга бергим келет, тогуна. Бул агайлар өз мезгилинде ушул факультетте иштеп, билим, тарбия процессине чоң салымын кошуп кеткен биздин ардактуу агайларыбыз. Анда эмесе куттуктоо сөздөр Карабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин атынан география илимдеринин доктору, профессор, Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин мурдагы ректору Дергешев Абжапар Абдыразакович, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын президиумунун мүчөсү, география илимдеринин доктору, профессор Чодураев Темирбек Макешевич жана ошол эле университеттин медициналык факультетинин деканы, биология илимдеринин кандидаты доцент Карымшаков Өмүрбек Абдыкасымович келет. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катышуучулары, бүгүн биздин досубуз, менин досум Эгемназар 75 жашка чыгып атат. Эгемназар, туулган күнүң кут болсун. Көп жаша, эмгектүү бол. Балдары менен неврелериңиз бактылуу талайлы бол. Биз 12 жыл бир иштедик. Баягы 90-жылдын башында, 80-дин аягында өзүнчө бир өзгөчө жылдар болгон. Ошол эле биз ордудагы сырттагы жигиттер элек убакыт батып өтүп, азыр 70-тен ашканбыз. Жакшы күндөр болгон. Ошол факультетте көп нерселерди кылганбыз. Айрыкча сен деген назар, жаш окумуштуулар советин түзүп, кайсы жерге гана экспедицияга чыккан жокпуз, Камышородон баштаганбыз, анан Алайга бардык, Чаткалга бардык, жана башка жакка бардык. Убакыт өттү, бирок биздин эмгегибиз бекер кеткен жок. Азыр ошол жылдардагы 30-40 чыккан жигиттер азыр доктор, профессор, академик көпкө бийликти аркалап жүрүшөт. Биздин артыбызда калган, биз тарбиялаган балдарыбыз азыр болсо мугалим,
кафедра башчысы, декан, проректор, министр болуп жатат. Демек, Егемназар жакшы эмгек кылган экенбиз. Мекен жүргөн эмес эмес. Көп мугалимдер бизнеске кеткен ошолар 90-жылдары. А биз калганбыз. Демек биз патриот болгонбуз. Айрыкча сен мендеги айга жакшы. Егемназар, мен сени айга кучактайм. Көп жаша. Туган күнүң кут болсун. Ош мамлекеттин университетиндеги эң белгилүү медбайынча жигиттердин бири сенсиң. Аман бол. Рахмат. Жамаатка рахмат. Ош мамлекеттик университетинин жамаатына рахмат. Ушундай жакшылыкка кечени Егемназарга өткөрүп берип атканына. Егеменке Торқалы тойыбыз 75 жылдық құрағымыз құтты болсын, майлы сүтті болсын. Егеменке біз мұндан бір 38 жыл бұрын кезіккенбіз жастардың ақсақалы білеміз. Бүгін ақсақалдардың ақсақалы болып қалдыңыз. El үшін болып қалдыңыз. Сіз қылған еңбегіңіз менен, үйгөдөгү мамилеңиз менен, досторго кылган мамилеңиз менен, айдада чөйрөңүздөргө жакшылык кылып ушуга жеттиңиз да. Эми ушуңуз куттуу болсун, ушуңуз улансын, анча Кудай ден соолук берсин, аманчылык эсенчилик берсин, үйүңүзгө бакубат жашоо берсин. Эми аксакалдардын да аксакалы болуңуз, ошону кабыл. Негизги күбөлөр Егемназар Айдаралиевич, сиздин 75 жаш Кутман курагыңыз менен куттуктаймын. Жогоруда айтып өткөндөй, Абжапар Элбешевич, Темирбек Чотураевич бир кишидечи чогуу көп иштер жасалды. Сиз чындап эле мыкты адамсыз. Адам катары мыктысыз, ата катары мыктысыз, мугалим катары мыктысыз, дос катары мыктысыз. Айтор мыкты жактарыңыз көп. Сизге мен узак өмүр каалаймын. Ал мыкты кылган сизди жеңет. Бирге көп жашаңыздар, балдардын жакшылыгын көрүңүздөр. Рахмат. Жогоруда куттуктоо сөздөрүн айткан агайлар чындыгында өзгөчө мезгилде баш айткан 90-жылдары, бирок жамандаган жаштык мезгилинде ушул жерге иштеп кетишти, бизге билим беришти, талим беришти, тарбия беришти. Өздөрү айткандай, жанагындай талап практикасы болобу, илимий экспрессиялар болобу. Мен сыймыктанам, ушул агайларга биз кызмат кылдык өз мезгилинде. Мен анда кийинки куттуктоо сөздү Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун директору, филология илимдеринин доктору, профессор, академик Ахматалиевдин куттуктоо телеграммасы, аны биздин өзүбүздүн университеттин профессору, филология илимдеринин доктору Жангырчиева Эжекеевич тапшырып койсун. Сизди бүгүнкү юбилейиңиз менен куттуктайбыз. Сиздин өмүр тарыхыңызды айтканда, бүтүндөй Ошмонун жалпы эле билим берүү системасынын тарыхы дагы көтөрүлүп кетет. Ал эмес энергетика тармагы бардык айрылып атасыз иштеген жерлер. Ошон үчүн ушундай улуу инсандардын өмүрү өрнөк деп айтат экен. Ошол сиздин тарыхыңыз биздин окуу жайдын дагы тарыхы демекчимин. Эми мен миссиям бүгүн агайдын дагы бир кызматына байланыштуу болуп атат. Агайыбыз Айтматов клубунун түштүк региондогу координатору, башчысы. Эмне себептен табигый илимдерде туруп мындай адабият жагына барып калды деп ойлобош керек. Себеби Айтматов таануу бул бардык илимдердин тармагына тиешелүү улуттук бренд, дүйнөлүк адабияттан орун алган улуу инсан. Ошону ушул табият жагынан алган жагдайынан агай мыкты эмгектерди сиңирип ушу координатор болуп келатат. Эми кыскача ушул академик Алгыжан Амантурович Ахматалиевдин куттуктоосун окуп коюуга уруксат этиңиздер, агай ушинтип суранды. Куттуктоо кат. Урматтуу Эгемназар Калыбиевич, сизди бүгүнкү кыргыз журтчулугу үчүн маанилүү болгон акчыл той, берекелүү 75 жаш торколуу тоюңуз менен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун жалпы жамаатынын жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктайм.
Сиздин басып өткөн өмүр жолуңуз кесипкөйлүктүн жана бийик маданияттуулуктун өрнөгү. Сиз кесибиңиз боюнча биолог, зоолог катары табияттын сырларын терең түшүнүп, илимге кызмат кылсаңыз, экинчи тараптан адамдын жан дүйнөсүн байыткан улуу адабиятка, рухий баалуулуктарга өзгөчө күйүмдүүлүк менен мамиле кылып келесиз. Өзгөчө сиздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун ааламын дамазалоодогу эмгегиңизди жогору баалайбыз. Кыргызстандагы Айтматов клубунун Ошмулдагы координатору катары улуу жазуучунун мурасын түштүк чергесинде жайылтууга, өсүп келаткан жаш буындарды Айтматовдук бийик гуманизмге тарбиялоого кошуп жаткан салымыңыз үчүн биз үчүн абдан кымбат жана сыймыктуу. Чыңгыз агабыздын адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген учкул сөзүн сиз өзүңүздүн өмүрлүк кредоңуз кылып, өмүр көчүңүздө ак адал кызматтын, зыяндылыктын үлгүсүн көрсөтө алдыңыз. Табияттын тилин билген илимпоздук менен сөздүн кадырын билген адаятчылык касиетти бирдей алып жүргөн сиздей инсандар элибиздин чыныгы байлыгы. Кадырлуу Эгемназар Калыбиевич, бул өрнөктүү жашыңызда сизге алгач ирет, чын ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат каалайм. Ар дайым балдарыңыздын, небере чеберлериңиздин маңдайында төрдүн көркү, үйдүн куту болуп, алардын сый-урматына бөлөнүп, бактылуу карлыктын доорун сүрүңүз. Илимий жана коомдук иштериңиздерди ийгиликтер коштоп, берекелүү өмүрүңүз дагы да улана берсин. Тоюңуз кут болсун. Сизди терең урматтоо менен академик Алдажан Амантурович Ахматалиев. Tabiat men adabiyat özü bir gana ündöş emes. İlmi tilme aytkanda bir sistema, bir tutum. Şu tabiatты kim жақсы düşünsө, ошол жақсы adabiyatçı болады. Bunu biz ошол улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын мисалынан биле алабыз. Men ойлойм, Эгемназар агай мындан ардагы чарчадым, чалыктым дебей, ушул Айтматов клубун баштап алып барайын. Аны эмесе, урматтуу кесиптештер, мен сиздердин уруксатыңыздар менен кийинки куттуктоого өтөйүн. Аны эмесе сөздү мен Кыргыз Республикасы саламаттык сактоосун эмгек сиңирген ишмери, биздин өзүбүз тааныган агай, медицина билимдеринин доктору, профессор Тойчиев Рахманберди Маматкадыровичти чакырат. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, Эгемназар эне, Абдырашев, мындай юбилей болгондо бир белгилүү датаны белгилегенде башка жакшылык болгондо да өткөнүңдү эстейсиң, жакшы жактарды эстейсиң, анча-мынча кемчиликтерди эстейсиң, жакшы жактарын улантып кемчиликтен сабак аласың. Мен Ошко келгенде Эгемназар 20 чыккан бала экен. Ош жерге келгенде. Анан бул жерде Шайынбек Кытапханов Султанович деген мен ошол кишинин шагирти болом, хирургиянын башы болушу, үйү бар болчу. Тигил бери чыкса турган жерде бир 10 балалуу бир өзбек үй бүлөсү барды. Балдары мына эми замырайган жер имарат түшүп, илимдин булагы болуп атат. Булар жакшы кубаныч. Анан экинчи жагы Эгемназарды мен мындай тууган катары билем, бирок илимий жагы жумушун бергенди билдим. Эми бул жумуш жасалганда ушунчалык аябай жакшы жасалыптыр. Ошол жанагы камбарата билекке кескен тегерегиндеги кумурскалардын уяларын баарын санап чыгыптыр, локализациясын жазып чыгыптыр, чычкандарын санаптыр, башка анча-мынча шөп жандарын баарын санаптыр. Ушул жерге ес болса, экологиялык зыянкерлик келбейби деген чоң мамлекеттик программанын негизинде жасалган окшойт. Мындай жумуштар бүгүнкү күндө тилекке каршы
жоқ десе болып қалды, ертемей болып қалды. Екінші жарым күн мына мен негіздеген баштаған институттан бір 60-тан аша кандидат шығып тұр. Аның арасында сіздерден де шыққандар бар, бұл жерде отырғандардың да арасында доктор болып қалышқан. Bir қызық жері, ошол балдар келіп, биофакта жарым ставкада жауап келіп жұмыс болып бітіп қалдырғанға ішке алып келсе, мен көшеден арызым жаздырып, университеттің коридорында қойып приказ шығарып, алардың бары бақиға бүгін кандидат болып барады, кейде доктор болып қалды. Ошонун арасында эгем жалды кошуп койсом болмок экен. Себеби бизден көлдөн келгендер да бар, Бишкектен келгендер, Москвадан келгендер, Өзбекстандан келгендер, Казакстандан келгендер өттү биздин институттан. Ошого эгем жалдан кошуп койгону мен өкүнүчтөмүн да. Эгер бул кандидат болуп калса, бул аябай грамотный кандидат болмок. Себеби мунун жумушун рукописин мындай айтканда, биздин тилчилерге текшертип көрсөм, бир дакы да тапкан жок. Стилистикасынан дагы, изложениясынан дагы, грамматикасында бир дагы да тапкан жок. Тилекке каршы кандидат болбой калганы өкүнүчтүү. Бирок кандидат болбосоң деле мейли, эгемиздер сага чың ден соолукка байлык, ийгилик болсун, жөөлдөрү көп болсун. Анан кийин жаш жөнүндө айтат го, кыргызча мынчага чык, тигинчеге чык дейт. Bizim Мамбет Мамакевич 100ге чыгын десе айтат деп, атам узуран 100дөн башка санды билбей түкемлар деп берди. Анан экинчи жагы, еврейдин гранты менен мен алчын иштедим, Израилдин гранты менен. İşte Izrail'de bir anekdotu var ekan. Janagı юбилейге каалаганды айтат экен да. Bir ötüptür deyt, maga 119'ga çıktın dep, kalıp айтчы деп bir dosuna айтып айтса, неге десе айтат деп, 120 çıksa жаш болмағаны деп өкүнүп калса экен деп айткан экен. Эгемден сага калар өзүнө кыргыздын bir жакшы сөзү бар. Акыл эси буту кол менен дейт. Акыл эси менен болуп буту кол менен берип, Кудай канча жаш берсе ошонун баарын bir бактылуу жашагын, ийгилик болсун, өзүң мындай ученый болуп, жетекчи болбосоң дагы насаатчы болуп, балдарыбызды да тарбиялай бер. Себеби ошолорду биз чайын ичип жүрөбүз. Мен өзүм мисалы ошо балдарыбыздан чайын ичип жүрөм, бүгүнкө чейин сыйын көрүп келем да. Кайга барсам жетелеп алып барып мен коет ошого. Андан башка бакыт жок. Себеби биз эгемибиз тиккен дарабыз, салган тамыз биздин чыгарган кадрлар. Oturgan barmanlarga dен соолук каалайбыз. Эми белекти кечинде беребиз дегенбиздер, пока чыдап турабызча. Чоң рахмат. Рахманбек агай, сизге чоң рахмат. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Кийинки кутуктоо сөз анда Баткен мамлекеттик университетинин мурунку ректору, Батмунун жана Ошмонун ардактуу профессору, физика илимдеринин доктору, профессор, эң негизгиси биздин ардактуу агайыбыз, айым биз бүткөн коногубуз Таиров Виталий Муратовичке беребиз. Урматтуу эгемиздер агай, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мен дагы биринчиден өзүмдүн атымда сизди бүгүнкү юбилейдик иш-чараңызды чын ыкылыктан куттуктайм. Анан экинчи жагынан бул жерде отурган бир топ бул кишинин жоролор командасы бар. Ошо жоролор командасы Кош мамлекеттик университетиндеги аксакалдардын арасынан түзүлгөн жоролор командасынын төрагасы өзү түзгөн, өзү уюштурган bir топ жылдан бери bir топ жылдан бери натыйжалуу иштеп келе жаткан şu университеттеги болгон bir жакшы көрүнгөлөрдү жайытканга салым кочкон, жаштарды тарбиялаганга багыт берген ушундай bir топ бар. Ошо топту уюштурган адам. Анан Bazıkı yukarıda çıkıp söylөгөндөрдөн мен bir нерсени байкадым. Эгемелерге бирге сиз дүйнөнүн жандуу бөлүгүн изилдебестен сиз адабиятка да кирип кетипсиз. Мен ойлодум, же бул адабияттан зоологияга жандуу дүйнөгө келдиби, же жандуу дүйнөдөн адабиятка, көркөм адабиятка өттүбү деп.
Köpünçe bu ağayın bir özgöçölüğü men oylap elem. Canlı dünyanın cansız dünyamenen baylanıştırgan şu bizim egemenler ağayımız. Antkeni bu kişinin alinasında bir top fizikler daha görür. Bu yerde iki fizik oturat, egemenliği ismenen İsa'ya ağay. Men sözümüzü çok çıkarmada gerek. Camağa 1975 yılı 76 yılı egemenler ağay Oş Memleketlik Pedagogik İnstitutunu bitirip 51. yılı uyuşturulgan PED İnstitut'ta bitirip bugün Oş PED İnstitut'unun bütkönlüğünün 51 yıldığın koşup belirli var. Bu birinciden. İkinciden şu biz açtık mezgilde Biyologiya Fakültesi Azırkı Üniversitesi'nin başlı korpusunun 3. kavatında durgan. Turay'dan egemenler, işte başında iki dur. Turay'da bakıyoruz. İkinci kavatta durgan. İki fakültet bir oku imaratında durganlıkta, o iki fakültetin muhallimleri, etekeleri da birbirinin yaxşı karın katlaşta mameleleri olan. O joğradağı egemenler ağay ayette okutkan, o mezinde işlegen ağaylar meni daha köz altında durat. Vardılar. Kimikler olsa cenab-ı Siparis'teki profesörün laboratoriyasında erteden geçen eksikatörlerde, menzurkalarda faydalanıp aylandırıcılar. Biyologlar kiyinirek, çelikler etmişsince, yetekçiliğinde bir top cenab-ı biyologiyalık, botanikalık problemlerde çekip, ekizatlara çıkıp yürüyüşteler. O şöyle men bugün okudum, anılar hayatından televizyon yaptık. Biz okuldan gelsek, biz Estonya'dan okuldan gelsek egemenlere ağay kütüp durup selertinden Akbura Deryası'nın boyuna vaparıp körsetip gelim deçeler. Körse Uşol Neme'nin Cenab-ı Oşol İcildöğünün başatı Uşol ataklı Akbura Deryası'nın boyundan başladığına geldi bağlı aldım. Oşol sebepten sözümüzü intihar edeyim, sizge atakanlarımızı dağıcılığı sözlerimizi ikinci bölümünü planlaştırıp koyduk. Abdurrahman'a geçirip durayım, ben cümle çıktım. Görünüp de cümle çıkarmadım. Oşal sebepten kalgancılığı sözlerimizi, ana egemenlerden münezir olan tradisiyalı ümmet, bunun sapatlarını, şu dastorgun çettaysa yakşıraklara sağlı degen oylamam. Şu men özümden altından, jorolorlarından, fakültetin cemaatına, fakültetin dekanına, aksakallarına, abdan çok razılık belirtilen bilgilerinin ağayının şunday bir jubileyli iş çarasını joğorku dengelde uyuşturup, bunun yakın tanımaçları, kespeşleri, tuğanların çoğultup, çoğun dalda iş çara uyuşturmayı ötaşlar, arkadaşlar sizge, cemaatınızda tınçılıklı işinizlerde iyilikti kalayım. Ağayımızın yübülarımızda olsa, ben doğruluk versin kıdaylarım, köp yaşlılıklarının başatta olumuz, da bir şanlı yürüyüşünüzde kalıp gidelim. Rahmet canım. Oğalımız sizge biz densoluk kalayız. Bizde dağı şu sizlerle kengeç, sırdaş, gönül açıkçı, çey жазışı dostlardan bolsun dep biz dileyiz. Andemese al diyki tuttu sözdü bizim özüzdün bitirücü, bizim murunku dekanımız Cumabay taşırgan işike işler gelip katışıp hazır zat işlerine çıkarmaya baylanıştı getip aldı. O işikenin kutlukta olsun, kutlukta sözü, akçalar kutlukta olsun, sizlerin gözünüz görüşüyor, ne tartışıp var. Şekten çünkü güzel. Annemese uşul, elimizden ağaydın, dostlarına, jorollarına atından da dağı bulayız. Men sözlü uşul, Oşmunun Ardagerler Kengeşi'nin töragası, biyolog ilimlerinin kandidatı, doçent, bizden murunku dekanımız, bizim ağayımız,
meni okutkan, genetikадан қатар geçti koygan Orunbek Kağamış'tı. Jana Oşu'dagы жанагы достор, жоролор, ардагерлердин күзүрү бар. Ол Арсланбеков Маматжан агай жана башка кошо келген агайларды чоң чакырды. Урматтуу жамаат, урматтуу агай-эжекелер, урматтуу Эгемназар Абдрашид, бүгүн сиздердин факультетиңерде чоң байрам. Себеби аябай урматтуу, сыйлуу, биз эң жакшы көргөн Эгемназардын юбилейи болуп атат. Эгемназар Саракаланын чын ден соолук, узун өмүр, Құдай берген жашты ойнап, күліп барып, қайғы қапасыз жашы бердім. Мен Эгемназарды білгеніме біз 20 жылдай болып қалды, ошондон бери аябай жакшы өмүрдү издөбүз. Эми мунун характери көп кишилердин характеринен да аябай жакшы характери бар да, кичипейилдиги, мындай бир жашынакай сылуу сүйлөгөнү, достчулук жактан коллега арасында кылган мамилелери өтө зор, өтө сыймыктуу деп ойлойм. Эми калган сөздү кечинде сүйлөйбүз Эгемназар. Сага ийгилик, ден соолук. Рахмат жок. Biz toplumdan kantip toplumdan bağlanıyorsun. Bir mezgillerde жолго чогулуп айтып калышты да ким биринчи дос болгон деп. Анда Түрк айтат деп мен депти. Кесе агайшеме кылсара кийин итти карап коюштур да, ит болсо мунун менен дос болгонума деп туруп деп уулган экен. Анысарда Эгемнен канча дос болгонума эместиги жок. Уулса 5-10 мүнөт уулуйм да. Айтайын дегеним, досым ашта bir жүзүк. Кашта болгон жокпуз. Бул өзү принципиальный жигит. Мен дагы өзүм коммунистмин, онда принципиальныймын. Ошондуктан дайыма ашта чогуу жүрөбүз. Досым, мен сага ден соолук каалайм. Сен ден соолукту берсин досым. Себеби жаш боюнча карасам, сенден кийин мен 30 жыл келип калгам, не досым? Uzun ömür alayım, dış var. Эгемназар, юбилей кутlu olsun. Bayağı sözleri daha kayıt oldurmayın. Sana ders olmalıyım. Var mı? Assalamu alaikum. Урматтуу биздин мына бул өтө жакшы иш-чарабыздын меймандары, күбөлөр. Биз Ош мамлекеттик университетинде иштеген жамаат үчүн бүгүнкү күн өтө чоң байрам. Анткени жогоруда айткан сөздөр болду. Кийинирээк дагы айттым. Ошонун бардыгында ошол юбилярды биздин агабыздын, досубуздун, замандашыбыздын эмнегени эмгеги жөнүндө болот да. Бул ушундай асыл адам. Ошондой жаш кезинен баштап, мына азыр жогоруда айттым го, жаш кезинде жаш окумуштуулардын жогоруда кеңеши түзүп, уюштуруп, ошонун жетекчиси болгон. Азыр болсо Ош мамлекеттик университетиндеги аксакалдардын уюштуруучусу
en abroylusu. Oşonun içinde biz bu жерде bizim bir dostumuz hazır Türkiye'de жүрөт, Милдантына бериш. Şu kalganımız olsa şu bir cemaat bolamızdan çay içiyoruz. Yiğili oturup alıp düz güleşiyoruz. Oşonda bunдағы can dünyamızı bölüşüyoruz. Uşun cemaatin dağı жетекçisi bizden şef şunun yerimizden kalmıyoruz. Ya bu şu sözü ayıp koyalım adamda. Yerimizden kalmıyoruz. Sizge aytılan sözler daha altında var. Buna el yurtun altında aytıp koyalım. Sizde azamat, insan menen, şu birge işleyen, birge dost, çar olup жүрген nasip kılgan Allah'a min eden şükür kılabız. Buna bu uğul kızlarımız, nevrelerimiz menen daima var bolumuz. Cenem köptü biletken ha cenem. Barığı ilgetiren durup koyuyoruz, hazır jakşı okup kalkamız. Namaz okuyoruz. Şunday neme kılabız. Sonra gece çaçılıp ketçelik de ayran jıynaşlar. Çaçılıp ketçelik. Eski var mı demek ya? Akburanın dairenin koyundalar çaçılıp kettik biz. Bir malda jıynaştırıp alıp vardık. Durarda şunday. Şunday. Oşon iyiliklerini kalayım, kuvanıştan bana bu bizden bir turgan institut fakültetimizde anın жетекçisi dekan ağayımızga uşul iş-çarаны uyuşturgan üçün tereң ыраазычылыгыбызды билдиребиz. Дагы албан ийгиликтер боло берсин. Калганын чайдай айтабыз. Рахмат. Var bolumuzda uşo dost bolsong, uşul ağaylarday dost boluş kerekler. Bir ağay uşol sizlerden yaşınızlar 75'ten ötüp kaldı. Oşonduktan yeni törekö aşklarla toplop durumuzlar. Sizlerge dağlı men iyiliklerdi, jakşı bakvat nezoldu kalap ketem. Andemese bizde üniversitede tek deş jakın daha bir üniversitet var. Bu Batıralı Sıdıkı adında Kırgız Özbek el var. Üniversiteti al жерде биздин тесттештер, биздин туугандар, достор, эң негизги биздин бүтүрүүчүлөр иштейт. Ушул университеттин атынан өзүбүздүн бүтүрүүчү биология илимдеринин кандидаты доцент Токоев Асылбекке сөз беребиз. Асылбек сөзүнчө. Урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу Эгемназар агай, урматтуу Абдраш Умарович. Бүгүн биз сыйлаган, biz urmattаған, biz ыйылтқан мынау жашыл корпуста сөйтіп өткөрүбүздө чоң майрам, чоң салтанат. Себеби biz урматтаган Эгемназар агай, мен азыр карап отурсам 34 жыл башка ушу кишини көрдүм эле да. Дагы ошондой бар экен. Эми мунун сырын агай эми окуучуларына айтып берем. Сырын. Анан дагы бир жагы мен диплом жетекчи болгом. Bakalarda karmadık yer ayağay soyulup, aklı alay kıvarında bakalar beni kaçıp kalgan da. Bu kişinin yaşı olsa ömrü şu Oş Memleketlik Üniversitesi'nden tıkız paylaştı. Sebebi bu
Елордон eli de koyup 50 jıl 10 jıl emez. Biz ağaydan abdan жакшы нерселерди алдык. Кыргызда bir жакшы сөз бар, мугалим өмүрү дарак деп. Бүгүнкү жыйында көрүп атабыз, агайдын тарбиялаган окуучулары, достору, ар тараптан куттуктоолорду айтып атат. Мен калар элем агайга бекемден солук калайын. Үйлөрүм бакыт. Ар дайым дагы узак жашап дагы окуучуларды чыгара беришиңизди каалайм. Мен көп сөздөр бар эле Абдурашид Кумаров суранып калганын алжакта сүйлөйбүз. Биз дагы билекти экиге бөлүп, жарым ушерге берели да, жарым ол жактан берели. Батырасызды батырасыз Кыргыз Өзбек Элдер университетинин окуучулары сизди куттуктайт. Buradan gelen bizim tezkeşlerine bırakıp bildiririz, iyilikleri sağlarız. İyi sözlü ne? Kursdaşlarından atmam, sözlü Kurmanbek Attokuluk'a verelim. Bana geliniz. Egemenler Ahaylı'nın birliğe okuman kursdaşları. Osmanlı Üniversitesi'nin kollektivi. Benim de olsun elimizden kalmaymıştım. 75 yıllık jubileyi saltanatı burada yeni yok oldu. O da yeni bağlar üstünlüğü için ben yerine bakmaya çıkıyordum. Sebebi bundan 54 yıl burada Egemenler kalbiye çıkıyoruz. Bir ofişlere, bir komutanlara dahil kalmamız. Oşu oydan 5 yıl, oşu bir ele komutada yaşap, bir komutada okup bitip, yani hoşlaşıp, tuşlara tartap ettik. Ben bunun münözünü, bu adam gerçekliğine kanday insan eklendiğini vay damasalar ayıttınızlar. Ben şu Egemenler kaldığı işte Cenab-ı Hak ettim. Bundan 30 yıl burada Egemenler kaldığı işte bir gel o şu oyunda duratasın 30 dağda eyledim. Sen ayıttın Mırzacı'yı, hatta doğru ayıttın. Bu adamzatın ömrü adamın özgür yaşamı. Özgür yaşamı. Bunun münözü öte sonunun özü. Sebebi bunun kollektivi dağın sesi olan iken, büyük olan iken. Sebebi ayet ötesi жақшы адам dedi. Жақшы адамдың еңбегін бағалап, бардығы жақшы деген болса, жақшы болып кете береді. Bundan arı sen Egemenler kaldığı için beri kalıp dur. Bundan arı sen o şun düzgün çıkıp da jakşı olup duruyor. Jana bayağı Jololorun çıktı. Jololorun da töragası olmamışsın. Rahmat. O şun Karaganda Bersin'de ödetli deydi. Karaganda Bersin hurmatlı deydi. Hurmat sıyla olur. Buna biz Kurmanbek'e koyuz oturup neye degen adamlar seni kutlukladı. O Murda İbrahim'den başlattı ömür geçeyim. Demek yengeğin elde singen, yengeğin de yer bağlaydı. O şok yengeğinin yüzünü görüp buna benimle yaşım oturdu. Turduka menen
yüzde içinde yaşayabilir kıskası. Rahmat. Жақсылықтар. Егемназар Қалбиевич, юбилей құтты болсын, ұзақ жаша. Сізде, досым, папандықта көп таниды да, мен папамда. Сізде оғып юбилей болады екен. Мен арқылы құттықты айтып жіберіп, өміріңіз ұзын болсын деп тілейшті. Біз бұл кішіменен 5 жыл бірге оқу бақытсы бізге тура келіп қалған екен. 5 жыл бірге жүрдік. Еме баяғыдан бері оқымыштылар көп жақсы соңғы сөздерді біз айтышты оқып жырға отырдық. Мен бір-екі бұл кісінің өзгешелігін айтып қояйын дедім білем. Бұл кісі біз оқып жүргенде студенттік мезгілде biz stolga oturup alıp yazma okurluk, asılsız okurluk, ilepleri koyu okurluk, şunday, neticelerin bölümü. Bu kişi olsa karavatta cahtıklı paraklarda ötkörüp ödedi. Parakta ötkörüp bütkönden ki, egzamine varsanız, 5 Müslümanın ağzına aldı. Bu struktura verimiz arkamda için, o şok paylaştı, bir yekin yersenin şu gün geçeyi bu kişi satadı da, Oşol paylaştı eskirtip, uşul günge şeyi saktağından dostluklar tanıram. Egemnazar Kalbiyeviç, biz birge institutқа kelip okuganda Şıngovoylu Sulu, Şıngovoylu arız çırayı jigitine, oşolda salmaktı dağda saktağın oşolda salmaktı. Көп айтпайды дағы, аз айтпайды дағы, біз болса бір көбейіп, бір азайып түрлі болып келеді ауыз. Bu kişi temiz adam. Barbar, köpük, çolluk, çöpük, bağırma çıdanmayın. Söz var emez mi? Argımaktır, kuyruğu, keyde cibek, keyde kıl. Azamatın turmuşu, keyde, bekte, keyde kul. Pulda işte bekte yaşayan adamlardan bu kişi. Bardığının bir temiz adam. Buna hurmatlı, dağıtı. Biyologiya fakültetinin cemaati, Жалпы üniversitetin cemaati sonun sözlerini айтышты. Şunun bağlı için bağlı dura. Sizin erişinde kadir varlığınız çok, fakültette dağı, şu üniversitelerde dağı kadir varlığınız çok ekan. Biz bunu bir bölümde aytып жүрөбүz. Sıyımıktanam. Biz sizmenen Egemnazar Kalbiyeviç sıyımıktanamız. Ömrünüz uzun bol, yanımızda жүрген байбичеңиz аяшыңыз. Vəzir yaxşı, qan yaxşı, ayaq yaxşı, yer yaxşı. Bu şekilde ömür uzun bol, ökönür, bala çağanı günün için tek gördü. Bu yubileyiniz kutlu olsun. Çok rahmat. Hurmatlı kespeşler, konoktor ve tuğanların içinden bir ıyığı olur. Al budalar, ondan mesela benim ilk sözü şu budalarda verilmem gerek. Allah'ın altına hazır Hasan'ın Eşbolot hikayesi çıksın. Geliniz. Eşbolot hikayesi. Assalamu alaikum. Президент Субхану Тағала тек сынақтаулар болсын, пайғамбарымызға салам салаваттар болсын. Барыңыздан Аллах Субхану Тағала разы болсын. Саламатсыздар ағайын жекелер, құрметті қонақтар, біз бүгін бұл жерде бір 75 жылдық мерекеміз еліңге, билігіңге, адамдыққа арналған өмірлі бір белесін белгілеп жатамыз. Бұл 75 жас деген тажрибаның, ақылмандықтың, елге берген биліктің туу чоқысы деп білеміз да. Мына бүгінгі күнде сол ертеден бері сөздер айтылып жатады. Egemnazar akamның қаншалаған тарбиялаған шәкірттері, балдары,
şu Kırgızstan'ın har kaysı burçlarında işlep жатат. Bu mugallimin ömürün jana aytıp kettiңиздер оңой болгон кесип эмес. Mugallimдин ишиндер менен аудитория менен туtup калбай, анын таасири өзү окутуп тарбиялаган шакирттеринин жүрөгүндө, колунда жашап кала берет туугандар. Мен ишинер катар нерсени баса белгилеп кетет элем. Кандай гана заңдыраган бир чоң имарат болбосун, анын пайдалуу бекем болбосо ал көпкө туруштук бере албайт. Ал эми коомдун пайдалуу кимдер түтөт? Коомдун пайдалуу илим менен билимге, тарбияга сугарылган сиздерге окшогон агайлар, эжекелер, анан албетте менин Эгемназар ага окшогон өмүрүн ушу илимге, билимге арнаган адамдарды да топтойт. Азыр канчалаган мына биз билебиз, биз дагы ушул мугалимдерден билим алганбыз. Мен угуп отурсам, менин акам, кудам Алла кошкон. Кичинесинен баштап мына мектепте пиано вожатый болгон экен. Ondan keyin agayım aytып өттү. Кийин ушул окумуштуулардын кеңеши түзүлүп, жаш окумуштуулар ошолдо дагы ошол нерсени жетектеп келди. Анан мамам айтып атат, азыр келип дагы бошоп кетпей, бүт өзүнүн жоролорун уюштуруп, ошолорду дагы баштап келатат да. Бул оңой болгон иш эмес. Бул аброй, репутация оңой менен келбейт. Бул нерселер канчалаган эмгектер кеткен да. Мен ушунчалык сүйүнөм. Ушундай адамдар менен катташып, куда карындаш болуп калганына. Албетте, ушул иш-чараны уюштурганга биринчиден сиздерге коллектив, ошбу бул Кыргызстандагы эң жогору, Кыргызстанда биринчи орунда десек да болот. Кээ бир жагынан калып кетиши мүмкүн, бирок улуттук университеттерде даже жогору турат да, биз билебиз буну. Мен кесиптин өзүбүздө строитель, мен Бишкекте политехникалык институт окуганмын, бирок ошбунун өзгөчөлүгү бар да, ошбу менен биз сыйныктанабыз. Азыр дагы ошбу канчалаган ушундай жакшылыкка иштерди кылып атат, канчалаган нерселерди куруп атат дегендейчи. Сиздер дагы ушул агамдай болуп Алла Таала баарыңыздарга узун өмүр берген болсун. Берекелүү өмүр берсин. Эгемназар ага узак жашаң. Анан дагы бир бул иш-чараны уюштурушун албетте эжемдин салымы чоң. Эжемдин ана бүйгүлөн балдарды. Мына Исхак да бала, Исхактан биздин үтүз аябай чоң. Кыргызстандын тарыхында, Кыргызстандын Орустардан кийин биринчи первый секретары Исхак Разаков болгон. Мен Исхакты карап көрсөм, Исхак Разаковду дагы изилдеп, анча мынча аксаматпаса жазып кетпеген жерлерин жазып жүрөт да, карап ушу баламда үмүтүм чоң да, бул дагы ушул кишинин нервеси. Ушу жакшылыктар боло берсин, элибизде жуктук аманчылык болсун, дагы узак жашаң, ушул коллективде шакирттерибиздин сыйлыгы болуп, биздин туугандарыбыздын баардыгын ушу төрүбүздө ыйманыбыз болуп жүрө берибиздер. Алла Таалам сиздерге берекелүү өмүрлөрдү болсун. Ardayım şunday, sıylaşkan, tırdaşkan, kuda bol жүрөбүздө. Ummatı kespeşler, andemese söz, tuğanlara geldi. Men sözdü anda çakıram, sözgö. Maylı su şar muldağın eri, koğumdur işler Abdinazar Şermatov. Jana elge belgilүү саясий ишмер, аз фамилиясынан билесиздер. Ошол кишинин атасы Мамытов Тургунмамат, Шапманов Мурзажан, анан жана Жолдош Ажы. Şu kişiler saklanaç çağırdı. Oyundan gelip oturan tuğanlar, amançılık olsun bağrımızda da. Ana biz Эгемназар менен şu кичинекейибизден birinci klas desek de andan burada birgelешип
birge durup, birge çıkıp çoğalığımız, даже güreşip de görgönbüz. Güreşip, alışıp, bu canbaşçıl öyle. Nene sözde değil. Güreşkönler bizdi, şunu da bu oyunda da cırdı koyçını. Bunu isteyesek olmak kullandı. Anan ikincisi deyin, çoğayıp, okunu bütüp, onu bütüp, çoğu okuga tapşırıp kaldı. Anda da birge tapşırıp, ököz. Şu metin üstüne tapşırıp attım. Iki jolu, iki egzaminden dörtten alıp durup, üçüncü egzaminde kullanmamız. Anam men armiyana gittim, bu bir şey, Bulcak'a, oşo netiçülüşüne tura girip gitti. Bez egzamin girip gitti, okudu. Oku bitirdi, men armiyadaki içi oku bitir. Oku bitir, bana koy, men de alı bilimimi ulantam dep, anam şu hoş geldiniz üstüne gelmiş o vakıda. Men olsa medin üstüne girip gittim. Anan o şekilde okunu büttük, жақсы. Emi buna bugün kanday vakıttın uçkanmış degen, şunday bola degen, vakıt uçkanmış. Emi 75 yaşka çıkıp bundan jubileyini ötkörüldü. Biz, men misal için özüm şunçalık kuanıp turap, novu Oşmu'nun pedagogikalık kolleksiyi şunday bizden tuğanımızdı, dostumuzdu, emgegin bağlap, bugünkü günde buna aldığımızda profesörler, büyük doktorlar, kandidatın alıp, büyük bardağımızlardan çoğunluk gelip şunu ötkörü atkanlarına abdan razıyız. Egerimizde kalmayız. Ömür uzun bolup, şunday жақсы iyiliklerge жетişip, şu kollektifti abdan sıylayırız biz. Biz sizlerin kollektifinizde cana aldıda söyleyenden aytıp kettik. Oşmu bu Kırgızstanda en aldığımızı üniversitetlerden. Oşun için egenizler daha farklı olup, ömürlü olup işini kullanıp verişinizi biz sağlayırız. Assalamu alaikum. Ben Mayda-Su şehrinden geldim. Egim Nazar, benim kalbi avamın oğlu. Ökөz Kamiter mekteğinde bir mektepte çok okudum. Yaşamda şartı şundayken ben Mayda-Su'da ketip kaldım. Bu beyağa geldi. Ona aradan gözümümde 75 yıl vakit oldu. Allah Teala şunday жақсылықтарға жеткізгеніне шүкіршілік айтамын. Анан кейін мынау коллективтегі абдан жақсы мұғалімдер коллективтері жақсы сөздерді айтты, қалауларды айтты. Рахмат сіздерге. Мен туғанымдың еңбегін бағалап мантып, мероприятие өткөрүп, құттықтап атасыз. Алла разы болсын, жақсылық болсын. Ал эми Егим Назар туған sen şu sinekeye balapan gezde şu mektepte okup жүргөндө эле sen чымының бар. Ben аны билем. Bizden sağa işleriz. Sebebi adam balası bayağı sinekeye gezde de bildim kalıp emesmi. Ana emi şunça jыл medet kılıp, bugün şunça ömür sürüp, olduk, kızdı olup, ağarıp, bөгөр, şunçalık жақсы деңгээлге жетип отурасың. Allah Teala sahadağı көп ömür versin. Ne demesek dileğin orundalsın. Oşa tapkan oğul kızlarının uvaysilerin koyu, tapkan nevrelerinin toylarının üvesi ol. Alganın peygamberin Kuday dileğini versin. Cenab-ı Özü imamına, rızkıga, ömürüne bayılsın. İki dünya avat olsun. Var babaylık, bir babaylık, var rızkıga olsun. Yanım. Hurmatlı Egim Nizam Abdiyeviç, hurmatlı Egim Nazarçes'te ben özümden atımdan, büyübülemden atımdan bugünkü sizin 53 yıllık yengen yolumuzdu. 75 yıllık ömür yolumuz jubileyimizden üçüncülükten kutluqtan bundan ağırdağı çın densolukta olup uzak ömür sürüp şu
Yaşınakay olup elin altında bağlı paydamızı verip, yardımımızı verip, nasihatımızı verip, görüyorsanız dilerim. Ben sizge en yakın iyini katarlı, bir tuğan bacağımız katarlı, ben sizinle şu bala gezden şu çoğu, sizin baskan tuğanınızı görüp, sizin görüştürüşünüzü görüp, sizin jönökörlüğünüzü görüp, terbiye alıp, çoğayduğunu ne aytsam canlıdayım. Avşanın bardığın, hurmatlı bugünkü saltanatla katşı oturgan, zaldağı tuğanlar, bugünkü videolarını görüp, bugünkü online kutluklarını görüp, ben ülkemizden tezden başı ötürü yoluna özgürce sivil tanımında. Buna ülkemizden tezden terbiye alıp çoğaltılan, ülkemizden tezden kolundan bilim alıp, Azık Kırgızistan'ın bulun burçuyla yemeklerini yapkanına sizin studentleriniz. Oşuların arasından bir özgürden ayet koyun, ben akışımının yakından tanış olup çoğu işlekte жүргөнüm, жана Евразияда иштеп жүргөн министр Азат эсиме чыгып калды. Кожошев, Арызбек Кожошевич. Ошол киши Арызбек Кожошевич кандай сөздөрдү айтты сиз үчүн? Андан башка мен айткым келет, мына сиздин өзүңүздүн, сиз тарбиялап чоңгон уул кыздарыңыз. Кандай сонун уул кыздардын атасы, эжеси, sizin şu basvetken, sizin kılgan meniyetinizge, sizin şu iyilikle yetişkenliğinizge kurdukan eceliğinizde öte sağlığı çoğunluğu esirtedim. Ben aytım bilet, ülkemizden cezde, bundan narkalı el altında şunu cevaplar aman bolup cürelerimiz, batı yaşlıkları kalayım. Salamat Ben bir tuğan karındaş olum. Akam janatan beri olup oturgan dostlarım, kollegalarım ушундай даражага жеткеним үчүн сыйлыктан алабыз. Деканатында чоң рахмат уюштурганына. Эми не дейбиз? Биз ушул предысторияны айтсак, биз өзү атабыз Айдаралиев Халбе Дилканадан болгон. Молдалиева Пазлят апабыз член КПСС балдар бакчасынын заведующий детсадында. 4 bir туган, 2 уул 2 кыз. Ошо акам бияқта биофакты бүттү, мен медакадемияны, санитарно-гигиенистик факультетти бүтүп, санврач болуп, санэпистанцияда замдуу врач болуп көп жыл иштедим Нокенде. Анан 3-чү эмебиз Мамат Назар, Айдаралиев Мамат Назар деген инибиз бар эле, ал дагы эмеден университеттен эконом факты бүткөн эле. Ал дагы торкто главный бухгалтер болуп иштейт эле. Бирок ömrü kısa gelenimizde 40 yaşında infarkt olup ötüp etken. Şimdi Aydaraliyeva Mahmurat buldağı oşluğunu büdüp hazır orus tilinde yatan sabak beredi mektepte. Şu 4 özü de atelebez okutkan, vысшее образование kılgan, жогорку bilimdibиz barыбыз. Ошого ателебизге чоң рахмат дейбиз. Ошо окутуп эметкен барыбызды жайгаштырган. Анан Akam жеңемөкө бактылуу болуп жашасын, көп жылдан бери бактылуу жашап, небере, чебере, кыбыралар көрүшсүн, көп жашасын. Жеңем бизге жеңе эмес, бир тууган эже болмаган көп жылдан бери. Şu биз мен Кочкаркадан келдим, Жалалбатский облусу, ушакта жашайбыз. Şu акама шыңден солуп берсин, өмүрү узун болсун, жеңемөкө бактылуу калганмаш жүрө берсин. Анан не дейбиз? Şu akama jegeniniz yüzün olsun, ömürümüz uzun olsun, cıttağanımız arça olsun, karmağanımız akça, elimde dolar olsun akama. Tinç olun, aman olun. Oğuz Birleşen oğlumuzda birinci maddede ölçün, o cilmesi birinci maddede ölçün. Masa desi olup bunu söyle. Apavuzda koştu evimizi çok etkiledim. Ben şunu önceki enerji patronlarının soranların şu kullar işleri vesilede çağırmayın, bilim balda belirleyelim, silah
Maktap yaralab ko'ngilga ben çok razı oldum. Sebebi sen kança insan mal bak çok ölçek, sen kança ballardı kızlardı çoğaltıp bilimde olup koymalar. Oşulardın siz çay içkiler, sıralar, şirin sözlükler, ömürler uzun olsun. Kızlar, ben millete hizmetlere nimete razıyım. Böyle olursun, iyi olmak. Çok rahmet. Geçmişte matematikleri, o doktor bu aksiyanlı bölüktün geleceği soyunca hazır öz akaydın kespeşleri başladığım zalı oyunlarına çeşitliyle yok biz onlarını şu restoranda çıldırdık. Ben şu aksiyanlı bölüktü cavabının akayda birinciye şimdi sorun kalayım köp yaşamız dağı yaşlarga gelecek muğullarga yaxşı bilim tabiatını verebilirler. Anda mesela sizlerdi bu jaka suranan grup alıp sürekli düşüp koydu. Sahnaga geçecekler. Eceğinizi apşınızlar.